Tissue pungu. Iran location. Wah, company orang walai tu barang. Mai ko sangu me. Dagangan Asia kala pala. Anjo biar reti ya. Coba mau bayar apa Tuesday merang kalau mau Thursday. Tuesday ke Monday. Santi count. Apa? Kau nak tahu yang saya san. Nhau còn á. Wait, tama wala man na yun, man. Wala man. So lang. Dia ngomong asmilet tu ya, apa PPO aja. Kuning PPO ay. Hello. Look at me, here I am.